Pinakan ni sambul pinang to borong wala sen VitiFM sa kinta bagi kitu kan na woni pina no mi ana sera na VitiFM Suru ng Belo and veto ko ni pinakan ni Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA. Ni sambul pinang to borong wala sen VitiFM 92.2 FM. Usana pambulo sertu kin na Brightest Beauty Salon dombulo bina ko Luisa o Dhaka o Miri o Tamari Belo Kei baka nuni bina ka chukan nin domo tu na bengrabi ana kabini ko na Brightest Beauty Salon o Luisa o Dhaka o Miri o Tamari ke ni sa numi tal chukan kina be kemuni kede nan reva kede ni EMS reva kede ni EMS vici sama chuma na VitiFM Facebook Live kena VitiFM YouTube channel VitiFM Suru ng Belo and we talk about the Total Energy Service Station, official energy partner of the FIJIAN DRUA. Nisengani rawa moba kamele, pudini lo elo mangu natatandra, inongulewa monangai taurande. Ogutu dronga ena nongu marau, tawandi ni wakana numiko, liya liya de ke kombauna numiau, isalei nongu senikau. Na kimbeka ngani tandra waka una meudhiri taki itaki boli na uiwai meutu kavaka saraba na kenutale bolea meungalo asayani yambeta yani no mumbarabi domumulewa evakana ivakata. To toca na ser na Vegas 6 na ser kuitaki sa vo rusa mulka para meniti me lima na kalokong bulu na kameli na the level sama sa chumai Brisbane na kabini ko mengen no mijukan na ser ngoro meli na the level rununia litio athlin vataki meli junior bulu na katalangan na ser katarapang ko mena no mijukan ikin na bula night ser katarapang ko mengen no mijukan ikin no ima mereo sulu Emile Oseini vatake rangende. Mbula mena katala roko viong galida en lomani taxi na LT 7630 en lomani korturang lewesu. Mbula mena roko viong galida mbula malaka oba LM 196 mengena numi chukma roko vita LM 20107 LT 7503 olemeki kena LM 286 asesela kena LT 7630 roko vio sava kotitani na baka nuni binakalebu na pono ta banga ando sema chuma kina tollinga unisala lebungo esuba
Na oni vena numi ena sera na VitiFM Suru ng Belo nomonito kanyang ko Mike Randoa. Ni sambulo binakatalangan ng maramatina en anonda be ibala ni kuro kita sara onuita kenira sa be bugito be kemuni na mone na kena sa kami bang mutar na iba kay kami na karniu na tasta bianga so na ngone leo sara ngone leo lele butu na ngonongo ra form 5 form 6 form 7 sara kilatu no basanga sa kilatu no bulu donchi era sabe bugi sara juga na bali kuro na kena sa kami bang mutar na iba kay kami Ni sa ambulo binakatalangan na sa sugat ko nakakataka o ni sanggay ko kibale na kami nakanikuha sa ako nyo binakatuanin na ilis-luso kibale ni sa mga tapa nakakataka anong total na singenday kami ko ni singa bukilulu na ikarusang ambulo kawalo ni singa ni bulo ako sa ito ni sambulo binakatalangan na lube video ni sema tumay vanuatani sa sema jikian daru batu na kuko mga internet may nataon ko kay Vigi ndong bulo binakamay nuku alafa may tonga may American Samoa may Australia may New Zealand bulo binakamay Gisborne may New Zealand bulo binakalipe wani puli sa bakot ko ni na mga nune binakalipo nito mga tunang karami na tabi na ve say buru-buru ka mga oni sa machumikita na kami ko Navongan ito mo ito tutokan matasera na kambuke na liwa-liwa. Savo rusang bulu na maniti me lima na kaloko. Darurong daw tingay beta na itutukun bibulang ko na VitiFM Suru ng Belo ang gaili subi ko talamay.
Tobole na ingununguno ni partaisi ena Bounty Premium Rum. Na keni mataini rum me dhakanga ena nonda vanua. Waki wakamatau ena nonda vanua ena selu wakinga ekilaitani kina na nonda viti. Cheers! Bounty Premium Rum. Na rum number 2 ka winitaka mai na cola ena London International Wine and Spirit Competition. Bounty Premium Rum. Cheers to the original. Enjoy responsibly. What can you buy at Manubai? Can you buy tiles at Manubai? There's different styles at Manubai. Can you buy electricals at Manubai? There's a lot of what is spectacle at Manubai. The wide range of items for your home decor, Household. industrial, to hardware galore. What about paints at Manubai? The anything that ain't at Manubai. from your very own store. The most trusted name in hardware. Protex e veo aki kina na wewe bulan-bulan ni sor ni kau katango maka na kulinia ngomu e na kena baluti na bakteria. Protex e sabata binaka na kulinia ngomu. Kasulebe iko nanga lala mo marau kina. Protex e bukena kena baka ngalala taki e viwa sanga bulu ka viwa na pasende na bakteria. Kambulu-bula kina na kulinia ngomu. E na kau ni kena bulu-bula sana rao mongito ka marau kina e vei singa. Bakayanga takasar na Protex me tikini no mbula e na vei singa. Protex for the good health of your skin. Natambana ni FIJIAN Competition and Consumer Commission e sa vakavakavata kena Global Anti-Scam Alliance e na vakanindike ni kena valuti ni scam kasu totolasar tiko na kena tumbu kena nonda vakalalamata kena leo ni vanua. E na mbiuta vata e ndoni tuvatuva na tambana ni FCCC e na nonda vakararamata kena leo ni vanua. Kasakere na nonda vakaitavi vakaleo me vukena kena tamusu kena lenga ongo. Siku e na FCCC Facebook page e na kena itukutuk matata. Sao tinangona nilai laini malautu kawawa. Leve na voli ena sitoa. Vei vitikat e sivia tin karona undolo na ivoli. Set sa voli o titali. Kua tali na wawa. Vitikat, your island marketplace. Voli na nonta vanua seve ya sa ivuruvura. Sikova na vitikat.com.fj. Se download taka na Vitikat app. Vitikat, feel good shopping. Powered by Vodafone. Pinakatumani ka ba kurino mo ni numina sir mbulo pinakalangi sa banata mbulo pinakatabale mbulo taltukan be Winnie Lesi mbulo pinakaborong sor chungin ko nauro ndo sa mbulo pinakamay nauro Winnie Lesi sa ba kuno ni pinakataltukan na ka pinakanikuan na sir katara maganumikino sikeli wangapatu my Vancouver my Canada kerto my namoka nambuka luka ka ba bimbinga my berto my nakolombi sera vivo tai tunganin koro chomana e lautokan bulu bina talanga rupa rosi bina bole bina pakasusau Simone choka bulu bina kereti kono sera katara mangana mikino tomu o te o mere o lisa o jungango e nukualafa maitonga bulu bina ka Angela Susu bula mai Kiora mai Vitia salolom sertuningo e North Otago mai New Zealand be Angela Susu bulu bina ka rupa rosi Kalsa gang gartungan na mga kino Rupa Monica o Sina vataki Alex na mitaltungan na sir na kami na kanikuha Tinay pa Lemba pangano ni binakatsugan na kami na Ekarin Dingauna Mbula siya Chale na Morro Mbula binaka kereti ko na sir katarapa mga namitugan ni kinabikito na Kemba Chungo na Lololo Pine Station sa pangano ni binakatsugan talangayan ni Salia sa pano nanumi kemene taltungan ko Salia Taveuni lolomatuani e North Otago mai New Zealand kasanita Rokotaro nimbulo binakaborong chukan ko Vancouver Island kanita kinendo makatunang karabi ni tabi manayasa ni buru-buru tama uni sama chumiken bulo binaka Mr. Waman Lee sama chumay Auckland New Zealand sa pambulo chukan ni nito kinendo makatunang karabi ni tabi manayasa ni buru-buru ngore. Bakoy, sulama bakoy, ije itato alama. Sulama bakoy, papa bakoy, ala sidi doma. Ngo papa bakoy, sulama bakoy, ije itato alama. Sulama bakoy, papa bakoy, ala sidi doma. Ikakoy make mogamuye dantora. Ika
Kasege keni mogomuye dantora Ikiyereje kamogomuso dantora Ikiyere tonyo kamogomuso dantora Pile sera ope porila Ope tonuna Ope porila Ope tonuna Isukako Tibikado Kiri sini Terena po Long kajan, wo, asebarite. Lolo le pena arigina, lolo li mela arigina, lolo le pena arigina, lolo li mela arigina, lolo le pena arigina, lolo li mela. Le pena arigina Lolo ni mela arigina Papa bakoy Solama bakoy Ije itato alama Solama bakoy Papa bakoy Alla sidi doma Ngo papa bakoy Solama bakoy, ije itato alama. Solama bakoy, papa bakoy, ala sidi doma. Lolo le pena arigina, lolo ni mela arigina. Lolo le pena arigina, lolo ni mela. Le pena arigina Lolo ni mela arigina Papa bakoy Solama bakoy Ije itato alama Solama bakoy Papa bakoy Alla sidi doma Ngo papa bakoy Solama bakoy, ije itato alama. Solama bakoy, papa bakoy, ala sidi doma. Lolo le pena arigina, lolo ni mela arigina. Lolo le pena arigina, lolo ni mela. Nafonga nito mo Alpha Blondie na sere Papa Bakoe sa vo kinagobe kandaro diwa na miniti melli manakloko na iwuti nga ibida na itukutuku ni Bibolongo ndana kay rongo tala na iwuti ni wasi ni namuni nanomi na sere na VitiFM Suru nambelo Totoka na kena e kavo mai na takaslen na ve matangali flavors meva kana banana blue bubblegum kena grape ngai maleka na kena kavo na moon mist ice cream takas moon mist ice cream ivaka loma vinaka karatona tali takana ngone ivale tolo motovo le saranikua takas moon mist ice cream motovo le saranikua. Go on, treat yourself to Tucker's Moon Mist Ice Cream.
Exilium new formula mai ve total energies. E vuto ni okena na additives ka vukena kena sabsaba ke marro bina kana indini ni lori ka mbula mbala utalenga. Total Exilium new formula e vivo ke sara ena kena vaka ena taki vaka lele no wai. Exilium new formula vaka tawai sara ve total energies nikua. Choose Exilium. Choose quality. Ituku-tuku rongo-rongo binaka. Wakan dinataka na totoka kay Dallas, Texas. Kay Fiji Airways sa raw niya buka makantandono kay Dallas e ni katini ni Tisyamba wakatolo e nandua na madawa. Buka kay Dallas kali sumaya nandunang duluwanan raw Diyos sinubulukan diwawali nga nandola. Connect flight may New York, Atlanta, Europe kena vungatali. Kasulia na matanitu na bibando nini buka. Siko na FIJIANways.com e na kina ituku-tuku matata singiri kina 672-0888 se 776-4444. Iko na kailava ki. Na andi sanito rono dolo rusa ngubulka pa isa lisu tala mani wote lima na mbaki ka sanga ito toka takinga maintoka tala kana maru takina songo libungos marika tulu songo bulka ndoni ko sita kini kabito ni sigri September and Super Civic Foreshore kina Super Civic Center dono ma doni songo ke na marau viona ngone lewer na bika ti takani sala ni ranandi ngole mai kabe bagan dire takana songo ni marungo ni nabuka na bika ibaru taki membalitiko ke irna ngone kadara boy voto kede kina baka bubale kodi tala tana songo ni mbaki andi sanito rono dolo rusa ngubulka pa. It's time for hibiscus. Nio oda mai na daka wawale ka karamala. Bounty Premium Rum. Nei mataini rum ka daka nga ena nonda bonua. Na Bounty Premium Rum e sulia nei ngunu malumu. Ka waki waka matau ena selu waki nga ena nonda bonua. Ka ona tobole kina nei ngunu ni partaisi. Na Bounty Premium Rum me nomun dingin. Ke ngunu e vale kirtuna no muitokani se mai taoni. Taki Sara. Cheers. Wat kena memo Bounty Premium Rum ka winitaka nei dobi ni London International Wine and Spirit Competition. Bounty Premium Rum. Cheers to the original. Enjoy responsibly. Tomani ka bang kuruchi kono mlina no mena sela VitiFM Suru na Belo Kei na kakasani tarro nimbula borong sortu ni goy na eno Vancouver Island kalesi ketenuku nimbula na katurang atao totokan na vembulongodi bakon ni na kataltungan ni teito rokombiao ka nanomi chale na morotiko na kabinang ni koa na bakon ni na katsugan na kabinang ni koa indo mga turang karabni tabi na sa ni buru ta mga o sama chiko may kinana kabini ko na venanumi na sera ni VitiFM Suru ng Belo. Nrebe ni taxis, nrebe ni minibus, nrebe ni bus sabi uso chiko pero na lewin ni banua sa suko na job. Ana kabina kanikuha. Paano ni nakataltukan ni bakan nabuhi yung wise. Bulo na kabina wala na sama sa may Shepparton, may Australia. Daruna sota